Hrvaška-Slovenija, ki se končala z rezultatom 2:1. Z mano je selektor Slovenije Boštjan Cesar. Boštjan, prvi komentar tekme. Pa zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve, druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenki priokus je, da ta rezultat, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol. Hvala lepa, lahko še eno kratko za domače medije. Jako sam sretan kako smo odigrali, da smo bili od prve do zadnje minute dobar partner Hrvatskoj. Normalno nisam zadovoljan sa rezultatom i siguran sam da smo mi prvi zabili gol da bi išla utakmica u drugom smjeru. Tako da ne mogu ništa zamjeriti igračima, stvarno su bili na nivoju i takvu Sloveniju i očekujem u buduće. Hvala lepa, gremo na vaše vprašanje. Vprašanje v slovenščini, Boštjan odgovarjal v slovenskem jeziku, a pitanja na hrvatskom odgovori še na hrvatskom. Tako da gremo kar na vaše vprašanje. Dobro večer, spoštovani. Dobro večer, ne radi nekaj ponavljati. Ovako sa strane je izgledalo kao da dosta niste baš shvatili utakmicu po prijateljsku, dosta ste energično sve proslavljali odluke suca, gol, dosta onako djelovalo kao više od prijateljske. Dobro, onaj koji me zna, takav sam po karakteru. Normalno, ja sam i prije utakmica već govorio da nema prijateljske, da su to prave utakmice. Igrali smo protiv vrhunskog protivnika, znamo da Hrvatska sudi u sam vrh svjetskog nogometa, tako da normalno, kad ide dobro, sam sretan, normalno i reagiram tad kad i treba, jer ja mislim da nekim normalno prijateljska utakmica, ali sa sucima nisam imao problema, ali sam malo porazgovarao. Naslednje vprašanje. Večer. Največji premiki na bolje, če bi lahko danes ocenjevali, kateri so tisti elementi v igri, ki so vas najbolj zadovoljili, predvsem kar se napredka tiče, glede na prejšnjo tekmo? Dobro, dve čiste različne tekme. Normalno, prvo tekmo smo imeli veliko posest, veliko žoge v svojih nogah. Normalno smo prisilili Ciprčane da su se branili. Žal mi je da nismo zadeli že tako iz prve šanse. Sam siguran da če bi obe tekme igrali en mesec nazaj, ker vemo da je in Vipotnik in ostali, in Begić in ostali, ki so končali prej, bi dali gol, sigurno sem prepričan. Tako da tudi oni so bili razočarani glede tega, ampak sigurno sem pa vesel, da smo dobro stali v bloku in tudi ko smo imeli žogo, da smo se upali igrati in da smo si ustvarjali šanse proti takšnej veliki ekipi. Danes najtežje nasprotnik, kar ste na selektorskem mestu, pa me zanima, v kateri smeri vam koristijo takšne tekme proti tekmecu, ki gre zdaj na veliko tekmovanje, Slovenija ima pa neke druge cilje pred sabo. Cilje mi nimamo normalno zdaj v 6. in 7. mesecu. Jaz sem že rekel pred tekmo fantom, da so to takšne tekme, ki smo se izbrali z namerom, ker vemo, da nas v septembru čakajo takšne tekme, ker dva nasprotnika v septembrskem ciklusu so na svetovnem prvenstvu. Tako da sigurno tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da nameroma zbiramo, kakor smo zbrali tudi Madžarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa samo raste. Selektor, dobro. Močen na glas. Videli smo, da ste tolažili igralce, da ste jih spodbujali po koncu tekme dobiti gol takole v zadnji minuti. Ogromno tekem je za vami v življenju, v karieri.
kako je nekako prepričati jih, kako jim pomagati priti do tega, da so bili res zelo dobri, pa so na koncu vseeno izgubili. Kako iti čez to? Pa imamo jo normalno izkušene igralce, ki to lažje prenesejo, imamo pa igralce, ki še so šele na začetku svojih karier. Tako da to je sestavni del športa, ker vemo, da ne moremo skozi zmagovati, je pa boli, ko dobiš v zadnji minuti gol. Tako da tudi v slačilnici po tekmi sem jim rekel, da jim čestitam, da dajo glave gor, ker so si zaslužili več. In jaz verjamem, da bojo igralci rasli, da bomo skupaj rasli in da se ne rabijo se bati ali pa bilo kaj, če smo danes izgubili. Računate na zrelost slovenske javnosti, da bo znala videti, koliko dobrega je bilo na tej tekmi, da bo videla, da ni neke velike razlike med tem, kar je bilo do 1-1, pa tega, kar je bilo s tem zadnjim strelom? Pa jaz verjamem v to, normalno. Vi novinarji ste pa, da tudi pišete dobre stvari, ko so dobre. Jaz sem prvi, ki sem kritičen prvo do sebe, pa do igralcev, ko je slabo. Tako da jaz verjamem, da tudi ljudje, ki so bili na stadionu, naši navijači in tudi doma, da so to prepoznali, ker mislim, da smo odigrali res dobro tekmo proti vrhunskemu nasprotniku. Dobro večer, selektor. Zanima me, kakšno je stanje z Žanom Klemenšnikom, zelo je moral z igrišča? Ja, nažalost, Žan si je zvil gleženj, tako da je že takoj po odhodu iz igrišča imel kar nekaj otekline, tako da, ampak mislim in upam, da se bo čim hitreje vrnil. Gospodin Cesar, za hrvatsku reprezentaciju bila ova posljednja provjera prije puta na svjetsko prvenstvo, s obzirom na dosadašnje rezultate sa zadnja 2 svjetska prvenstva, dosta visoko je dignuta ljestvica očekivanja. Kako vi gledate mogućnosti Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu koje je s novim formatom od 48 reprezentacija, kako vi gledate dakle mogućnosti Hrvatske? Hrvatska je fenomen, što se mene tiče, jer tako mala zemlja je napravila vrhunske rezultate ne samo na zadnje 2 svjetska prvenstva, nego i u Ligi naroda su osvojili drugo mjesto. Hrvatska ima najveći problem da izađe iz grupe, ali kad izađe onda su opasni i mogu ići dalje. I tako mislim da će biti i ove godine, da će imati problem da izađu, da prođu grupu, ali onda je sve moguće.